Fatala fatula Samoa Entertainment TV le nei foi lulu ai o si mai al fafonga is fa opoponga o ana tamua. E lua isim ta upu po tangi o le tau wha maluma ma le tau wha leanga le utati ai nei i le mtanga luenga o leo leo mfal pui pui a pia. I le tali mai ai le fionga kom sina mtanga luenga o leo mfal pui pui le sunga wapa aulongo i tino Filipo. Ina o tato fsilingi e le sona i sao noa. O lo fai ai nei so e ngā leo i mata upu o ta uailunga. E au fiai le tangi a le fionga olo a foa fitiva ai. Pasanga ta ele tuangai tu le epasa i lele malia lenga oi. Ma le si fo i tangi, le na wha urua tu le whailau tu si awawa le vang wha upwhai le fas, wa awawa lo fi po fasanga. I se tamai ta i Samoa e no fo i Amerika, ai o le na malanga mai le masina talua i au kuso. Sa no fo i le fionga kom sina. Ina o tātou fisilingi o le mta upule o mai a tu na whai ai a la tau molianga fasanga i ati malumatua mai fea fitu. Ua o se la asanga le na iluma mo la tau tāpenanga, a wā isi mta upu o muli mai. Na ia ta o mafu anga na le avea umai i le whamsinonga isi video clips e luas fulu na avatu e le tutangi. O na safua lava le kilipi na ave le whamsinonga le whamtalanga le na tangi. Ai o lo tanga i nei le mtanga luengo leo le whaai unga le whamsinonga. Po o iei sa vaenga o le whaai unga e ono whaui e tuai se apili. Ono la toe apili ai leo le na whaai unga. Ai o le mta upule i le tangi le fionga le minsta ia olo whaasanga le taitai le HRPP tuila epa. E te tau na whaase e atu nta upule na ilo fiso lo ia sili, talu o lo o a afiai min star kabineta. Au tato iei lava le mta ngadwenga o leo leo mwhal pui na o tato fsilingia le fionga le komsina, pe tai. I le whaavaio ofisa whaasalalau i Samoa Politios, the Journalist Association of Samoa, o mata upu whaapea tau whaasalaunga e tau whaaleanga ma le aise moni pese se foi, o lo o iei foi le latau Media Council, e whaatala noina, pei tai, e whaaui atu le whaasea po se tangi i le fono whaatonua le Joas, o le asosi leo tustala Samoa, na mata i tu ai lea pe o se mata upu e ono ave i le Media Council. A whai e onga, o na whaau o atulua le i le Media Council o ina e whai ai le whaatatau muli ma le whaasalanga, pei tai. A whai e le whaamaliaina le ua tangi le whaai unga le Media Council, ona, ma whai lava lea ia o na alu sa o lo le whaamsinonga, e whaawau iai lana mata upu. Pei ta le teimi nei, e lua isi mta upu whaapea, lea wapa u atu le ofisa o leo e peon whaamaonia mai, e le fionga le komsina ia a wapa au longo i tino Filipo, mai o lo ngālu lue ai i le teimi nei. E lua whaau malo atu il Pasifika wa fifio atu malama siofo, i Peretania tele a waito e sauninga, o le tuuai o lona malo ma malo o i lalo lantau pulenga, le fionga le tuputama ita e o Peretania Queenie Elizabeth Leilua. E ese mai le whaao le malo tuto tasi o Samoa, lana fionga i le ama malu tu imleli whano vale to aso alau vi Leilua ma lana masiofo, a fionga wha mausiri le inafo tu imleli whano, le tupu o le malo tonga King Tupo Leono, ma lana masiofo le vaya sonei. O le tuai o le malo e le tupu tamai ta e wasu i tūlanga atu i a i Berenice Sale Tolu, o avea i nei matupu, King Charles III. I whaamaumonga o maliu le masiofo le Pelenice, Lady Diana, sa awa i atu i a i le whaao le tātou malo i le nā vaita wa whewa se lau voltasi, le sungan mali atua tanu mawhili le lua le la whaai poiponga, peitai. O le taimi nei, o le masiofo Camilla o wasu i tūlanga. O le aso valu se tema o whaamawina i tala whaasolpito na urua i no foia e le tupo sa lesa, i le ato ai o le fitu sultolu tau sangalo na soifua, le nofo ali, i na watu umalo lo na tina Queen Elizabeth Leilua, i le iwa ono tau sangalo na soifua, a o avea ai fo i mawhaao malo e sufa o le tāpulenga. O le sauninga o le tuputama i ta e whaia le aso sfuluiva o se tema lua o lua, malango mawai tawhatawhane o le tupu King George lo na ono, ma Queen Elizabeth le Queen Mother, ma lona uso o Princesse po Princess Margaret. O le mai ai o nā sauninga taua, o na whaato ato e taliu ma iai lea o le whai ngā malanga malu o whaao o malo o Pasifika. E se fulu iwa tau sanga al whaasalanga whaafalpuipui o se lii, na ia whaamalosi sona tau ainga o le tamaitai tono o piliota iwa masina. O le li le tolu valu tau sanga lo na matua, o le tau ainga o le na afia, e se fulu lua mo lianga o le whaamalosi le ana tuu iai.
Il fai unga tamai tai whamasino le fionga Justice Tuwala Warren. O lo whaamuta mai ai ono whaailoa, le ingo le na afia, po ni whaamtalanga i loa ngō fia i vanga na ai le li o whaingo ai il whaamsinonga i a P. Na taue lea li o ia sa whaaswa ama, ai o taimi lava e mumoe ai, sa tupu ai lea soli ngā tula whono. Ua fulta si neitau sanga o tēnei titi lea, ai na ia taua i leo sa whaapea lava ia o se mea masani ai lava lea, a tangata e a inga o na ua whaiso. Na ta ua il whamsino Justice Tuwala Warren. O a fiango le nei soli ngā tula whono whaasanga i le lai titi tele o tēnei titi, ma le awa e seo le taltonunga i le a inga, wa a fia umalava e onga tele o whaale tonu le nei. Wa na o se tēnei titi, ai ua wha malosi matupu so o i tonu o le iwa masina i le mea e ngata ai, o nā taimi uma e le tau matele te leo se a fianga na iai le tēnei titi. Mai na toeta o tino fo e le lava li isa ia wha mautinoa lava, e lata ili me o iai le ua afia, ua stili atu na maa walunga le tūlanga wo o iai, i le whaia lea ma le fuafuaina. Mai taua i lava o na tuu iai, le whai unga e whetau i malana ngā uiuinga. Ma avelo iai le sifuru iwa tau sanga le whalpuipui, mo molianga uma o le wha malosi, ma ia tuli whaatasi umalava i le sifuru iwa tau sanga. E pisi lava upolu i fia fiango le sisingafu o lona ono sifulu, ma le te wila Samoa. Ai o fōlinga wa aia fō le nana ia ili tele wa fio anga mai tu malo, ile mo tele i salafai. Ma moli mawina mai el tātou pa anga ile fio anga o sangone, le sunga ieru tionia Leilua. Fa fia fianga whaatau wāl komite tinam tamai tai, alo lātou fō inu upeitai. Ona o anga o aso fia, o le te wila ma le tuto atasi o Samoa wa watu fō iai, ma le lango a li, ai mai se le tupau tau le ai le fō i vaenga o le fio anga o sangone. Mai le tai au le sto na ina te anei, e o lava le tusa o le tolu i le afiafi. O le tau vanga sa amata mai ta avale te wina, i ona vaenga e wha. O le komiti whaasolo nei tau vanga TikTok, le se Samoa, o sa, ma ulu, siva wha evangalia, ma tala tuu wha Samoa. No fiorma soa e malaki. Oi, le rata marcai e pasco e laukua. Ave essa que me lava o tua. Ele aí fama de mole. O que é louco vai ser o cama? O que é a ave vai ser o cama? Ave essa que me lava o tua. Oi, le rata marcai. Essa me lava lei. E poi se salva se va si va. Ma wale ngo sia kama. O sala masinga.
kama sana masina. Tua au makua. Tua sau ko ila ubai bai. Ola uma bai ngane. Manuel. La falla al final. Foi com o pai, mas vai falar, tá bom. Vai fazer ao papai, já são assim. É que o senhor vai papai, não. Quem é que vai caminhar? Olha, alô, já anda cavalo. Olha, mas é. O le fioanga leo sangone, maona pitonu na moli mau, le lango ma fai mea whaatasi sa vaenga o le nuu. Ai mai se whaatinongo le lato porkalame atoa e vaenga e whae au fia ile sala masina, e tai maa, tila whainga, mana whanua. E lua te simalvalu miliona tala le usile tuai tupe whaonga el pulengol LTA to tonu, o lana tupe wha sosol tau sanga taluai, o se taunu unga o le tele o tupe na alu I whainga awala, a oanga I atu I whainga palota, na o atu ile 5.3 miliona tala, ai na 5 miliona tupe na fufuaina. E pe o nā tangia mai le lipoti wha tupe LTA o lua o lua tasi. O ta ua I le lipoti ele wha apea isi tausanga, lipoti nsai niel te fono le nā taimi le sunga ta wapo Phillips. O ta ua lipoti o le taimi na batua ile le stala o ta vale malai Sene ile mtanga luenga o leo lua o lua o iloa ai le wha moe tele lava o pulengo LTA I tupe atu malo ma tupe mai wha pa angai wha tupe ai na ngā luenga mo le saunga le mua matu ma waile pulenga. Ai ua toi fo I atu le stala lea, male lai Sene o ta vale I le LTA. O ta ua fo e lipoti o a fianga o le COVID-19 le tamau a inga wafu ai una whai aftu na inga le malo, I me ave iai wha mua ma whai nai tupe maua, mo le LTA wha pena fo I ploketi o lo wha tupe mai whafo. Lau Samoa Entertainment TV mai pia malantau tua le amtanga o nei fo I vai aso, sfa poponga le aso ataya o le alofa o le atua, ai manuia tuenga o nei fo I